Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. 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 Yazuye Lazaro ine mumva bashikiwe barize barasarara. Yesu nagaheta kwisi no mwijuru yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta reka tubivuge yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta wese mubimenye yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Ari mu kiyaga n'abigishwa biwe ingunzi iratera ahagarika ingunza n'umuyaga. Abigisha biwe babibonye baracyorerwa bati uwo mwami nagaheta Yesu nagaheta. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta muze tuwizere yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta yitanze ku musaraba igorogota. Yesu nagaheta muze tumwubahe yitanze ku musaraba